Obowura Canada and the US in the Poma a midnight. Now, so Sompa a London or my Ghana Mudia a morning. David said me could die now me die. Now their chi and rather sano ekutami. My God. It's a new radia basan and a crow one and Kawonti Aswati. Yen one now be a two one now we won't yen chawo. A big could die at their chair waka one passport on Timen sorry. And nothing as some perfect service was said. Katremada wa bojo na mojari ju umafro sane na wo da fofora na awrade ne wo ede ne ye anopa ebusua bi twa ajo anopa ebusua bi tinisio anopa ya rasho bi to hospital aso de ni nyina muno onyakopo abo ho ban e ma de pa a chon katremada wa bojo bojare ju mu afro sane di entia yesi de rade ase no oyare da ho ni nyina mu oda so te ase onyame bata pe eno na mabusem no kan se obi wa hoden biwa pomoden pa anso sani pa na wawu anso de oyare da ho bi se me yare ne ba me so achewu ache yade ne ba me ka chire penso na yade ne ba so anso ne ka chire so no se wanya mfinchia be se aduasa na aduana obesu se me sha se kon yade mfi num ni aso ho na mre mu nyina nyame aso mu enu nti na ohia se oda wrade ase ene anopai ya ne David besa aya adwene bio me kan David na me kan eye Jesse ba no eye ohene David and now pay more bibi did the hospital sakese na enade ache won ne wonso so a odaya ne sabia de ache won no ye pia hoile no de friend tete se trogo no ene etwom kikrin no amanfo na ye de beshit akatakata won so na chese ade che went me an sorry why nya media and na won't yet can boni bia and nyame wasai de afeba Sompa yes Psalm 147 verse 1 to 3 no ye gina so na ye dia da otumfo nyankopon ase enanopai munyi awrade aye na yese otodwom ma ye nyankopon yese otodwom onyankopon na eyede ayeye fata no awrade na ochechire Jerusalem onyankopon no ochechire Ghana opon Israel fo a wapete won ye wosa wona wona koma abubuo yade ye busu atutu kwan apete akobia ma so nyina ono na wabọ mo ho ban na Israel won so a oyade no ne oman Ghana wa oyade no onyame na saye yade na ochechire won akuro na prekuro no amane no ohaw no nyankopo miawo nyame chechire nyame bono botofre se ne peya ho ma se sabre phone no na share link no e Facebook Sompa Facebook no so na afoforo so NTB na afoforo so nhwebi TikTok so obehu ye Sida Worship Center Sida Worship Center obehu ye TikTok sabre bie wa no ba bibi o hwe ye na wutie ye free bia
be one of the radia says radia de papa as I child. Yamma da for just open your mouth and tongue. Let God hear your voice. Let God hear your voice. Open your mouth and tongue. God be there. Jesus Christ. Be a friend or also a feeding I Sompa first service. I didn't know on pipe on about forms. In corner 1 year, a some bochen bibia. I say, Sonia, we are see a Japadini in Anna, so show crans and fast for bay and a woman.
went in a Sompa first service, a catch or said, the Radiase, now Onyame Dadana. Yeka Abraham, ni Isaac, ni Jacob, Nyankopo. Sabre Yabekwa Radia Nimubium. To the same as a bonnet, one titi and Yankopo. Or say Yakuma Suboya for Yentimin Pinkwa Adoma one anymore. If you say Onyankopo, so change Yakoma. Or say a Paimuka and forms or Yanoko for net training is all the forms. Or say a Papa Yampono et said to Magufio a Radina for it is Sabre a confession time. A big Proverbs chapter 14 verse 12 so na ye de akwa denim. Proverbs chapter 14 verse 12. Ewo kwan bi a etene wo nipa ni so. Na wie ye wo akwan. Ye wo kwan bi wo ha. Ye wo ni ye bi wo ha. Ye wo suban bi wo ha. Oh yeah. Wo ka hu no se etene ewo nipa enim asoso na wie ye no edi owo edi amane ebebra. I said there is a way that seems right to a man, but in the end it lead to death. And yesre Awurade Nyankopon se fom so de biara okasemu adwiremu ni yoyemu de waye de omaye okrono oyere ofiefo a ede ohaw ene musuo ebebro no ene paimo se Awurade ofan fom so no mra to nchao. Yes. Confession time. Pray. Jesus Christ. Nyankopon shira wo pi. Amen. Sompa FM. Ene onyame kania no ene wenim ene dai. Amen. Onyame kania. Ene nyame kania ne ene wadwuma nanim. Amen. Onyame kania. Appointment bi a wo ene baby bi a wo ko bi nyame kania no ene wenim. Meka onyame kania na meka oja fedum no. Yes. De ye ka no
pillar of fire no the DNA nanim free Misrim and you could do Kena Bosha Assassin and so Jojo no and anyway name. A brasso say ye onyankopon asem. It's time for the word of God. Sabredi frobi no be some frobi na kachen say on fa the video no ento sompa. Or log in enco space to Facebook obehuye TikTok obehuye. Yes. Sabre me say sompa first service. Yes. Gather your family members to join sompa first service. That's right. Tell a friend to tell a friend to join sompa first service. The Bible says we are not fighting against flesh and blood. Bible says yes. Here's a Johnson first service. And your radio ni TV program. The program and yami to me. And to catch it no far from friend. A brass say your queer radiating. Sabre to Brono Sujina Sugiti Gidi. Ewo Facebook hall. Sabre ko Facebook or Abigail Champon. Ejina so Mary Sam Jina so. Joseph Sam Jina so Benjamin Etua Hene Ejina so Aisha Dauda Ejina so Efia Asiedoa Ejina so Ewo Facebook no so Facebook no so Ayeshe Ruth Asamwa Ejina so Eni dodo no a yentimi mbobu nyina modin na ene breakdown kwamo so aso Ejina so gidi Nyankopon onhyira mo amen on share link no ama afoforo adwoagye na mo ejina so monye de monshare link no ema afoforo so follow bi na yaweche omunyina ejina so ena no pay ebra so say yetie otumfo Nyankopon enum asem. It's time for the word of God. Amen. Sompa first service. Yes, jani nyina mo ma Yenina yetie sompa. Leave all to God. Ni nyina o abrabo ni nyina leave all to God. And he will make it. Jani nyina mo ma rade. Na erade beye. Also commit thy ways unto the Lord. Trust in him and he will make it. So what how no money ni nyina ma rade a erade oyo oyema no boroso. If you say ni din ba ko ni ayebiafo. Hallelujah. Amen. Obi hwe obi ti o say ni how na tete sem. Obi ko ni na ya so nyina wa na na ni guso na de achi. Ebi ti ni suo. Ma me papa. Sister, once I was solid be as well. I dreamed ya dos. Yes. A sunu dos or the dos. Jenny rade. Na erade beye. And no be shame obi tiemi. Or say me and Cassady Pamaya or mo bonnet or mo puna soletia. One of my papa. One of my better one. Or mo puna sem. One or come here some bonnet. Or mama frown to ma. Na onin to mafra no ni atade hye na atade ba ko green bi ni nyina mu ayese yabes aso ni nyina mu wafra no to ma hye ne nyam ene ne nsason na ji adwade enti na wasole atia wo ene ka no nko anaka wawu ka no nko anaka wani magu asa wote ne nsem no bi amofo sending the voice note ni voices bi ma na obotie okohwe ni starter Niama odi guso ni nsema wo ka na wo TikTok hona na wakoma ya wo ya ma me papa ja ni nyina mo ma urade na urade beye. Bible said the odi bone ehye papa anamu no Bible said bone empa ni fie ni so da enti so wo ja ni nyina mo ma urade a onyame na be hwe na na sema abem Yamena betua ne kasenia ne nyuma esete okono enya okon okono eye wrade oh my God osi Moses ka kire oman no enti na bishop nyame soma fo no meni mitim ye ka kire we na no pai se okono nya okon okono ye wrade kon enti ja ni nyina mu ma wrade beye obi o hwe wo ni pepia o hwe wo photo Sompa FM no hwe de wa ye
ye yade yesi ende yade no wo yesi yade na yesi ayese de bia ye cancer foforo a doctor for no kra hu ba bia yade no wo a doctor for no kra tu for say o de ye mpaibo o mo tu for say ja adwendwere ni nyina ne se fidie no hwehwe ma ye hu yade no ene yade tetew ma yade tetew yire o tetew kunu message ni nyina mu ma awrade obi so hwe obi tie ya to din yesrew na ye to Elizabeth din enti obofo no bai no nim din no asase so that na just obofo no tai ba asase no enti obofo no ka kire Maria say wa busu ani Elizabeth de wo frɛ no oboni no wa nyinse wa ne bre wa brem na weni ne bosom ya etoso nsia odie no eya wosem eya waresem en na etete wo message ani nyina mu mawrate na awrate beye oso de ye adwuma de wadwuma asai wadwuma egu my god obi so adwuma no kra menya binya aso Thessalonica fo nwuma ne se ka ensa nya adwuma no mansa no edio catcher rade se medwuma sem me gya ni nyina mu ma rade gya ni nyina mu ma rade na rade beye obi so se okon obi ko ne na ye so da ya wo so ne nye da ye boni owo da ye oni owo awufo na ekasa oni awufo na nam nyoma aye bisi basa just na na tia odwere ho awonte ase sunsun no ye na odi akon obi hweye obi tie ebusua kra na asole tiawo adwuma mu ya sole tiawo obi so asafo mu ya sole tiawo ja ni nyina mu mawrade na awrade beye enya nko na ya sole tiawo na no David onwa kasa ne futufo ahitofe onwa kasa ne pa Absalom omo sole tiano eduru baby David say ka bonte sofo po na besa eye me pone aka enya me yawo na wona me ni omo ba nine ko nyame fie ene nyame fie ho kura na yese Sodom no Gomorrah ene Nyankopon fie ho no kura no ene ni papa no fo asa akogu ja ni nyina mu mawrate obi so se osofo nkai akwantum ho akwantum obi manso makodi abene enye wo na watu kwan o ahochenti na o mi so tu kwan na akwantu na o mi kwan ono so wamfa na ho kro ono kra de ni kro ko wuye ni mamie ni nyina ko wuye so na o mi wo Nyankopon ode no to eno enna eye na se rutu kan se enhye se menya ho na mensan meti enkom me manfo nchen na Nyankopon na wo som no sa Nyankopon na me urutu mesom baby bi oba kro no wa me urutu my god baby bi oba hye no wa na mesu baby bi oba wuo no wa na me wuo o mai ba ya me mai oh yes Onyankopon ba ya me Nyankopon na chese na wo me ni haw na mani nyemu nyina na okura no bodie na waja ni haw ni nyina mu osofo aso radi yoye radi san fa na aseso eko kwanfa boase so e ma o hye nanimunya nanimunya hye bi ba ofio amen e ba kwantu no ho amen ti ja ni nyina mu akwantu no fa ma radi na radi beye ena no pay ya me asama me de brawo no me say eye mercy of God God's have mercy on us and I said God mercy and favor Onyankopon adom ni Nyankopon mobro nyame ohu bi bosomi ohu bi na wotwe ohu bi enedai na ene ye ni David besan aya adwene biom e was Psalm 51 verse 1 David can be emra no
obonefo no aso ne pam na David atobo ne mu David akofo obi Bethsheba David ne nyankopon temu ya te David frɛ Awurade nye ne so biom Awurade nam Nathan so asan abeyi na ten enne ehi na waduru abrabom ehi na waduru ehi na waduru eyare ana adwumasɛm ana boni bumu na wato ana nyame ye ɔdomfo ne boburumfo yentie empire ana sama David kan nya kyekere ne nyankopon Onyankopon humemɔbɔ sɛde wadɔ ne tie sɛde wadɔ yɛ sɛtie omobro hu ɛdɔɔso nti omobro hu no a ɛdɔɔso nti pepa memrato amen. This is Psalm 51 verse 1 ɛyɛ MCR ɛyɛ amonfa ntoso na ɔmo hwɛn ɔmo ntimi hwɛ bi na ɔmo kan bi ɔsɔfo sɛ timu biom ɔsɛ Onyankopon humemɔbɔ Onyankopon sɛde wadɔ ne tie sɛde wadɔ yɛ sɛtie omobro hu ɛdɔɔso nti ɔsɛ have mercy on me God according to your unfailing love according to your great compassion na kyese Nyankopon owo mobro hu nyame ne yem hyehye no nyame ewa adoye nyame dom nipa empire David a boy some empire ne neba me pese wo bo na wotwi me pese wo bo bosomi me pese wo bo kase Awurade me mo bo pomode mo bo ti se mo bo so mo bo me mo bo se na mo bru hunu se mo doye ti Awurade me so ya madom pie wa no na bo pa Sompa
Jesus Christ. Yankopon should peace and wo bompire. Empire boy I do so ye to them they share brothers. Oh yes, Lord. Ye be a different ye feedback and ye juma so share brothers. Deuteronomy chapter 28 verse 6 so now boss empire. Deuteronomy chapter 28 verse 6. Deuteronomy chapter 28 verse 6 so na the boss empire ye did them. We are committing the whole day into the hand of God. Ye did the money nyina share brothers. MCR e amfanto so. Inshira beka ofie bamu. Inshira beka wo ofie bamu. Na inshira beka wo difrem. E na inshira beka wo de ben. Wo difrem. Also you will be blessed when you come in and blessed when you go out. Or say inshira beka Sompa FM. inshira beka wo difrem. Ye bompa say enanu pe be bia e be ko bia. Be bia ya na mo be sibia. Be bia ya na be sibia. God mercy. Blessing. Yes, Lord. Yes, so dem ko be wa do na bompa.
of Jesus Christ. Bible say enye ye ni hunam ni moja ena enya. Yes. Matthew chapter 6 verse 34 said, "Debia your body said dano bonnet doors wo denu." And then James chapter 4 verse 7 say, "Yes, bro, some kwan na obedwane." Psalm 8 verse 2 osi ye numu no wesiesi ahoden ya tamfunti. Any evil agenda, any evil dreams, yes, Lord. That your body be a susu edins and your body be brain. Ni oboni for the jine tubia. My God. That's another day. Oboni for the jine tu. Oboni for the shisha. Yeah. That your body be a maso. Your body be a biaswa family. Your body be a biaswa so boni. Ebe breme. Juma. Ma. Pomode. Dear, and now pay, break it out, say, break it out, be a muffin. Jesus Christ. Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. Shout, I roll back 3 times. I roll back. I roll back. I roll back. More space in the swing in a mount type. I break out. I break out. One type. I roll back. I roll back. Okay, Proverbs 26:27. Or say you 2 manaba tournament. Now the money baby so say mra so e be say corner. And only I roll back no so for. And no na wo say ya dem bia. Yes. So that you pay butu say e ba brubru so you na see na de na say sanity. And ne bema bia eba ensa mo adane amen de eba emo adane amen wo eba emo adane amen sun bia eba emo adane amen amanenya bia eba emo adane amen kasa no pay free into mo Facebook ni YouTube mo type TikTok na kasa me friendshira me friendshira me fradom me fradom me fradom me fradom fradanse me fradanse fresika me fresika me frapomodem me frapomodem me frasumdue me frasumdue enedei emra me fi ho yeso demo Bible so nim de hia unyina agese ubisa enti ubisa say na obi wa no ka bia no na eye juma hallelujah amen obi bia wo hwe yen a wo tie yen my God enedei nyame hira mara wo so amen nyame ene motie mara wo so amen obi bia wo yare je wa yare sa amen wa yare sa amen wa yare sa amen obi bia wo juma ye bisi besa adwuma ne nye ye amen adwuma ne nye ye amen adetofo nyame twa atofo mamo amen na boton aye beto amen ye beto amen Jesu ho amen shop ho amen obi awudidwa ho amen boton ade no amen fratofo ma amen fratofo ma amen na obeton amen mo kwachima amen kwa ye beto amen Yesu demo amen they are going to for those who call Yesu mojam amen they are driver for those who call Yesu mojam amen ne onyankopon ma mo kwan so jojo amen na nyame twa passenger for mama amen Yesu demo amen mo obi man so obi kuro so nyame
adom no ntom so wo ho Amen. mo amoya abaye adwuma ankura adwuma mo amo adwuma nyame mobro ho ntom so wo ho Amen. mo appointment bi nyame hu momobo Amen. mo ko home office bi mo letters bi mo file nuama Awurade ene mo tie ntom so Amen. ni peni madome Amen. nyanya ko peni madome Amen. credit hours ni be meka ho Amen. o nyankra tamfanya adwuma Amen. wo Yesu demo Amen. obi bi a wo hwe ya wo tie ye a wo pe adwuma ye adwuma sama ye de nyame mi adwuma proma Amen. oh my God, mo amoye mo adwuma mo amoye aban adwuma ene de na wo twe mo nyanyi pani madom Amen. ye ja fare fo di Awurade nsa Amen. ene ensimu yie Amen. ye ja ga na kuafo Awurade nsa Amen. ene man ensimu yie Amen. nyame adwuma ye boafo Jesus. nyankopon mobro ne na doye ne ne wasa ne nye kese wo mo so Amen. won so so bibi da wa koma so nyame nyema Amen. so demo ka amen miensa Amen. 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 bibia telephone no atum na enano paso pa first service so ebia opese o ase bia o gya ni nyina mu ma Awurade won so obetimi afre MCR jai ene ade ye friend say yakoma so ade se nyame mobruhu ni na doye no ebe so enso ye so enti MCR mfa numbers no ento screen anim numbers no ye mmienu 0557 0557 000 000 967 and 0553 0553 53 89 numbers no mmienu say o jai o how be ato Awurade ni ma obetime afre o from mesre say eya twe ho firi wa fidie no praise God praise God mesre say wa fidie no oba ma fidie na ba form praise God amen for praise God. Hello. Oba pa odini baby okase fru na dia na o je ba Awurade. Me ma be se wan Sackey Kwapong. Pacho me tia ayalsa yale me gugu 5 years. Nya ayalsa fesu me babe ma otu akotra me bi. Awurade mo no mba ye mame. Okonu site. Awurade ma me se wa se wa bubu egu 5 years ontimen sore nante. Awurade o ye yaresafo. Wa yaresa tu me no tono so ma me se wa Awurade ma sore nante. Oba no baby a watu akotra new site. Nya me mo no ba. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Ujira so odini baby okase firo. Mention ka. Praise God. Mamemfa ofofro. Praise God. The Cassandra Accra. Accra majo Accra. The Yare men have near again in my school queen and me Jaima Rati. Erade obadwa Accra oso yare. Erade yare sound tawso. Amen. O masuku sem nyina mese Erade se onumo no mama dance. Amen. Amen. Praise God. Odini baby okasa firo na dia na oje mo Erade se nyame no. Sompa. Because you are the brother. If I show me, you me for your precious. You can't come better to say. I might be a cancer Johnson coming out. That's a hammy. That no ball park as I don't know about it. In the river, they say all time. Erade wa fra enkra oyubi. Erade wa fra sa operation. Na da obebo mpaye mpo no na akodie no ohaw no dooso Awurade se oteniama ne dooso anso gidi firi ni nyina mu ade bi edi unya bi amedi Yesu din break firi so Awurade ma wa dance ewo yebi ho amen. Amen. Praise God. Kantika obetwe ho afiri fidie no kakra odini baby okasa papa Dame manyina ni na mani na se Awurade. Na papa he na okasa fro papa. Awurade me suma wasem ko wa kwa nchen ebuakwa. O se ne ma ne nananom ode wo nyina hye Awurade nsa. Awurade bambo no moburu no wado enye kese won so. Amen. Amen. Praise God.
praise mo odeni baby okase free I am a producer I check it like 2 new year mame like 2 na no pay as a hydro praise God hallelujah Obapa odeni baby okase free but me kase free by the kase mo the sister aba mo yale me sisi yale bia so ma me ntime na ntekura chani nyina mo ma awurade so no ye yale safo mo bono nsame ade awurade so suma wasem kosa yade barekese wa bra sister aba awurade sawa fra yade ayare safo ma yade no tunyira ne dompe no mu nyame ahoɔden twemfa mu wɔ Yesu dem amen praise God praise God hallelujah odini baby okase fro na die na oje mo mawrade se rade nye ma pole ma me ka se fro amakum ye ti o ma me it's rade na what you owu moko me ni nua no me ma na what you mo so ma me ni adanse pa rade wa fra Paulina amakum so hi adanse oni ni nua no ne ne ma rade ma adanse no nto so kai won amen amen also betimi abowuram 0557 000 967 praise God can take count odini baby okase fro na dia na oja mo mawrade anope dem Jennifer the prisoner the vampire man awurade mesuma wasem ko sunyane Jennifer awurade kai no anope e wo sunyane mana koma so ade emmerem wo Yesu dem amen praise God hallelujah odini baby okase fro na dia na oja mo mawrade anope acha nde mara mika asafi atuma kofodia minya ba ko yara ta se wa mesi jamu mawrade se onsana yare awurade baby a onua ba no wo biara nyame ayare san tono so ogie no tono so nyame san yare amen praise God odini baby okase fro na dia na oja mo mawrade kase fra insan ma na o mi tawia mo so me yale o ti mi mu awurade wa fra na wo me yade tete no na wo me tawia awurade ayare sa no nto so fra danse ma wo Yesu dem amen praise God hallelujah odini baby okase fro na dia na oja mawrade pacho maya sa me nai ni sisi odini baby okase fro twetwe sa me kasa fro kono me fra ma Helena yade teto nyame tumi nyame ayare sa tumi no nto so fra yare sama wo Yesu dem amen praise God ma oneso kakra mame odini baby okase fro na dia na oja mawrade pero ni kasua pecho mame vero metio pacho ni sinyame ni se adanse wo mabra awurade vero kasua kra awurade vero se ohia adanse shebre mu adanse awurade man adanse wo Yesu dem amen amen odini baby okase fro na dia na oja Sompa FM ko ju su ka ta na adanse mo eja usu yeti o papa lọ́fọ̀ mẹ́fà ní ṣe ẹ̀mìnà ṣẹṣẹ ìyànà ọ̀kàfọ̀ ọ̀bá bí ẹni ní bíà anámínà ní sẹ́m ayẹ̀bàtà ẹ̀tìmísẹ́ yàn púpọ̀ ṣe fún mi mọ̀bọ̀ náà wọ́n fa mi bẹ́ẹ̀ fún ẹ̀mbùwá mi. Awurade na ohyehyɛ aware according to Genesis chapter 2 awurade wako akwadwo so awurade baabi bia ne mfempade no wo bia awurade twenamra na sunsun bi edi ne nyade awurade break free so amen praise God hello udini baabi okase fro na de na ogya mu awurade ma je hi amenu yale udini baabi okase fro awo nyabotra udini baabi okase fro awo Florence kasa patch
Awurade Florence Oyare ɔsɛ ohia yaresa ne ma ne nananom awo nyame apasa no ntɔwo so na nyame ma wadanse. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Obama oneso kakra mame odini ba bi okasa fro na de na ogye mo ma Awurade wo Sompa first service. Ante magin ashama. Jama. Ma pomu dini ni ma nyina Awurade. Awurade ante mage ashama akra. Awurade na pomoden ne ma. Awurade kai no so no obofu ne no ado yeseti. Awurade mana dance. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Odini baby okasa fro mame. Mitiewo. Kasa na yetie. Oh, wenti manyina so sambra biom. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa fro na de na ogye mo ma Awurade. Ma oneso Awurade Janet Accra Sompa Jane mani nananom ne na twuma hye Awurade nsa. Awurade domino e ma na dance. Amen. Praise God. Over the line. Oh, San Frebium. Amen. For. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa fro na de na ogya mu Awurade. Ye fro Awurade on say da so basa ene da ya ma so no de enya agro so da ko no bi kwa say yabo na odini baby okasa fre me dey comfort amwa we ko say free bosi comfort amwa da ye boni bi a wo so bia me de Yesu di twa da ye no na me sign da ye no say enko ba bi afri bai. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Odini baby okasa fro na de na ogya mu Awurade. Hallelujah. Media ko frefre bwana. Kasa na me ti Sompa FM. Na nyina ma Awurade ma ya sa me baba ko. Nda wa da dane mu wa su sa se ni ti ma de a chinti me jani nyina ma Awurade. Awurade wa fena one ne ma. Awurade na yaresa ne ba. Fa onsa ka wo mo dance o Yesu temo. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa fro na de na ogya mu ma Awurade anopai. Ya fra me ma pia. Mi fra me kom. Awurade mfa ne nsa ne nto me so me ni nua na me na me ma. Ene adwuma me ye. Awurade apasa no nto so ewa makom ono nua no na mo ma Awurade ma dance. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa fro na de na ogya mu ma Awurade anopai. Me de ma nya me kasa so ame. Da me ma wate ene me ma kwanto se me ni nua no me nua ba afo yare. Awurade ma me nya akon ne ma wade oni onua no mo nua bi oyare Awurade fa onsa ka on ma wona dance wo Yesu demo. Amen. Amen. For the last color. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa fro na de na ogya mu ma Awurade wo Sompa first service. E pa cho me kasa fra kwasi hu ye fra me akusia. Metio mama. E pa cho me jame ha ne abebre se nyina me ma ha me papa re me matuma na pomu di ni nyina mara. Awurade wa fena se ne haw ne ma haw o ma wade o ma adwuma. Awurade kai won na ma o ma dance ye o mo so adom no bi wo Yesu demo. Amen. The best stress mo am friend nyina no ye ntemi mfa wo studio ha biom na mo me sign out ofra me ne me team ye no babo mpae na ma ba ko e ka ho obetimi afra nie e 0557 30 90 80 number we ofra and also on Sabeka me ne me team ye no babo mpae ya me nhira Sompa first service e Monday to Friday. It will change me ya doma same time. Ya besa ya ba o person Sompa FM. Say your phone, say your issue, say your documents be a pager. Rather what pager ni issue any yes moja. Amen. They are sense you. Amen. They what pager ni cell phone. Yes. So here say your emailing your testing.
your WhatsApp no o here appointment confirmation bi o person o ti bebe nkan ye send ni sika bi the AC kwan no Awurade nyimfiri ho Awurade ma wadanse documents bi a wapeja me frɛ adanse go so wo yes o temo na mabɔ mpaeɛ ma amen nyame ya doma ɔkyena ye bɛsan ahyia ene there so baby obeko bia nyame mobro ni na doye no anyway have a good day bye bye die waguo no eno na wutwa sompa die waguo no eno na wutwa sompa